Emily ka mawrang constituency uba Havingstone Karpran ula penpau ki jing sngawngu ka bakraw ya ki artali ki sorkar pedeng ber ki sorkar jela ki bala buram yala ka peteng jung bersa munda badiai beteng man ai ya kabha kamiat jung ki riulum u menteri rang badu Zakari Narendra Modi ula pli pajba langba kadurki ya umau nongrim jung ke school EMRS hak snong so rangkham hakaba hakne sngi lai don langru da UMLA kathain bat kiriu rangba uba Havingstone Karpran ulai khublai ya menteri rangba kajela ukorat sangma ubala pedang ya kejing terwa jong u ban penrung ya snong so rangkham hak project school EMRSA ulapan pawi kene la bunsen hayeng dorbar thawan jo kajela Meghalaya ulapan pawru ya kejing sngongu ka bakraw ya katna tribal affairs kabalawan ra ya kene ka project bad ya local dorbar jong ka sorang kham kabal ay kejing itrai lang ka baklem sange Badai soda istri juga self rakam. Kemudian bill tentang wakaf mendisi juga review sorakam constituency video ba Anthony Lengdong iba Albinus beri wei konektor juga MBDA ba ikrekam ba pemor nang blog dia macam i dong yang cintip chang program tengsi. Kemudian ia baru ini ki isi membar juga self rakam kerbadang ki membar berkat sampai sordar udutan bor kiseng long kami kiseng samna bor dan bor kamcu ini kena kita perform tan ikaikan ni samba kira dia bah bat kira kiu bah kita keduen kita le bah ni sekat aku blai do ini ki kena tejuni ke panton kapana senda kemce kerden season pa aku blai ya baro ki staff na po block mau kenen Kesibu kini di program berpang kebadan gabung tin kasih simau aplikasi kawai kita berserbet kita tindak pasal tahu stem jomni bersa mandamu pakwan bersa manda atau usul di travel dulu buatkan pada juga baru ban integrate online yang kita ikhlapnya residential pada school wala yohane sorakam kisah mengenai seperang isu setang kenjal dan video mentan ba asyik kaburu mai khublai dan sekarang dia yang baca another prime minister Narendra Modi lembaga ke Ministry of Tribal Affairs bala sanction yang ini ke EMRS ikhlabia model residential school wala sorakam ai khublai ro yang simsa beram si konat kisangma bala irap ini punya ini ka caka ban ai ini ka school ni shino but kumcho yo sport yo education minister jang clear but ngai khulero kirpan yo sodar secretary but isi member juga so kham abang ya so ini ka school kala khod ki po ying office koi ski barna patai ki pagatan kum kini ke skim ke bana yo na tagi penting cirankan marmar sebelum ki ba ki kono marmar ke langsung kita ke meeting bak ni lawan ban kedu yang lara bak ki energi marmar gali kedu yo sem cim sabram bak kedu energi yo national bak application konsa so bhai rablam bak shonji dishong kawai shong bhai tam ki area harna ke tam pathan menshai yo po isya do po isya mo teu sikten siang wang ba ini semen na mata mo taktin tega na plip yang wang ba ha ko stalan ma ki ka la gan to wong ni sapa ko man pik jika jengme da long no tuntan ya ki Singapore la kan to yo education star na post ke por pan botel ni ka project but na kan was pan mistaro I'm same ha but I could ini ki yo video ki start on the blog saya man pembiang ki snap but jo na kilang education department the first department give department bendol pembiang kam chung school ma ni ka school na he ba to kam ka sa ka tam ka chaka hani na biang look kini global man ka so nomor ba yom ka free education ba ni ka tam ka health facility ka kia but ka sport facility biang look ba biang look national but kalau jika kulik sama tahu
นี่ก็สิเอาลงจากจักรตีสงสารคำ history มั้งถ้าจะกันมาในสิกมาตอนระยะกันนี้mungkin tonton kecil keren kecil sutra bagi kun iksi jungi kinyo di school hasil jam school ubah parisha usuyang ong ba kibo isha ki ba apai kini tonton ki nong di pombiang chaka ton gi itaw mo tonton ni long kon bok ba kecil kia jung long shom la yo kini ga school di freshman ki long shom sin pa tonton ka ba na panyo ya kini ga school apa pai pat sang ni ka kecing rakhi ni rukrau betul to tribal kita jonggari betul po Jharkhand lese ka Jharkhand ko ni state for India bon pa ni rulo bat mentak Jharkhand ayo le chong state menchar ha po Bihar lese ni apa stelo pa ni po menchar ko no ni New state ya ki Jharkhand bat sami chong shibo saran ni joi kita rulo Bagi subrong ikini kinagiram kebelang kita girulum kebela long nanti bagi nuksa ikilong din mandin nak kadhun chok ini girulum rin dia ambuna ini nyepong ile kita ki girulum kita travel nak jingdon jing pat jing from India adu sejar laispa million kita travel gidon modulum don unduna nyepong ile bag susabang ba pur India do Kat pengertian pengertian rewot na pagkasti jungi kepada India kala itu bukan marketing start joki ting sure joki pada contribution joki ya ka state ajong banjui ke India itu report sing no cloud bukan nomor pot kan sama pat kini di grosor ke bila prasha ya ka suka pren kini di grulo mungkin mau report bana im sing no cloud kamu bila prasha kini doli Tagpon ginong doni bunong trade kitkar. Apa siya sa pagpaping po kabrok siya posihan. Kaya ba ng klaw. Ginong pa na gibon pa kitkar. Pag kini kitkar kile nonggulo kile tolak. Ginong tambon. Kaya ginong siya siyang jogil kasi. Ba't ito sin yang lang pa. Panbe yung libriyo. Panggili pa siya. Ba't hado pa si Jingyang. Tigini ginong sa kaba. Ginong ilang rulong jingi gina yalam nan khamat kene bunuk sa hingilong din mandin ikan mau kisam kam hading kata pat lami jong reverend chichen nicol soy the member jong constituent assembly kamdo pudi wai na kita kinong tho ya constitution house of flag ele rogish parliament house ya pet kita kinong tho jong constitution long draft dan jong dr Ambedkar But iyan to si na ponagis bat mga i tang reverend chichen to soy. So sa sikita ngayon iba hang taka kap mo taka Pakistan na ton perten chong priujuli reverend chichen to soy. Dai na chung ni la yo ki kasik schedule kun ni lo. Tingin na ban mo ban trek chekning lam do dum chini la contribute na taka na takchai kun ni juli pat ju na taka jala. Kamlen chung i bana Lami jong ba cici soy batu. Lami cici soy di wene ulu krau kasi jungi bla bakari India ke buram pon shon. Une lang pi do sansin bat baru yang parlimen kokal no parok MP ke skap. Maute buru sta. Bat ayo ke pose pot Lok Sabha kom deputy speaker Parhati kata la long ambassador sibun kiti chuk pathe kini kiti kina lam long chuni masukkan dia ki tho kamta ata wan su pi sangma une do la paw bha pur India la long speaker jo Lok Sabha yon samna kom ne grolong ba long chimsa ni khel kini de grolong ki ba sukkan dia ki tho India bun naksa kini jing shor ki jing sa ki de bun naksa ma kini la contribute la sanjak shibun dan ta bha ke nya chok Indian bandien Matang yang kisi kita kisi jenis, awak kusama, sampai masuk pensong jatuh dari bang di mina, mat kita smart, mat kiu sejong, mo sejong nama mat pakai kalau dia itu data. Kam kecam kepencar, mat ni di ban fokus hal kecil ini, bagian minat, mat plate hub banyak polisi kerja cakap. Di thamar dan hajam juga kita kejiwanya kam berjam
kecing tang ki stop bamna bangai bakap ini persa kecing bi ban ka bubun ba tikinang sur so tong chuni tonta ide menjangan ba mutang layo ka school posnong maksong ke bahe mon bahe tam poesia de permiswa ndoni e ni song tonta ngasum bram so ka mikenya bakana ai ke nika ke ba su am bakana ai ke nika school ke nika song chuni teknik tin bkhniat flexible bisa